Kani kedai ke All India Radio Shillong ke kubor ban pule do Richmond Karluki. Kimat bakongsan jang ke kubor mentaka step. Menteri Rambado kari ula play ya ke rozgar mela ban thungkam ya shpau lagngot ki breu hakeleng kari. Ya ka Ayurveda de ke bahnyo an rakhe hakeleng ke prathai mentaka sni. Bat ke Supercare Hospital Shillong kelayo ya ke jingi tho bapura na ke NABH. Ke kubor ke babnya. Menteri Rambado kari Narendra Modi hnen kesngi ula play ke rozgar mela kabade ke program penskam kam ya shipau lakngot ki breu bat lale ke neleng ba ke video conference hagane ke jingelang la IT ya ki shiti thungkam chagombah nyopsan hajar ngot ki breu ba layo kam thamai habakran shaki Menteri Rambado ulong ba kane ke de ke weipat ke senjam ban aikam ya ki samla Menteri Rambado ulong bagi samla ke de jingklan jongkari bat ke sarkar pedeng ke shemikilat ban aikam yaki. Meghalaya Menteri Sarkar pedeng ke tenat law Kiren Rijiju ule don langhak program Rozgar Mela kebelalong Hamadan Polo Shillong henen kesngi. Kiren Rijiju ulong bakane kalong kesngi ke bakongsan namar bagi biyo shiti thungkam hakane kesngi bat kesngi banwan kindon ne ke benta ban bakrau ban kentiu kari. Kiran Rijiju ulakran sepang ka jingklador kathan stelam mingi padulong ba kalakala na kabasuki haki kampen roy sya kabayat step ba hakayo kakot ulakularu bagi porbanwan ka sarkar pedeng kan kmi ya gijing kathan stelam mingi bat kan bu ahmat ban kentiu ya kan kathan Menteri Sarkar Preng Ketenat Ports, Shipping, Waterways bad Ayush Sarbananda Sonowal ula IT kishiti thungkam Shaki Arspa khat arngut ki breu ha ka rozgar mela ha Guwahati hnen kesngi. Habakran nagane ke jingelang Sarbananda Sonowal ulaong ba ki prasnam balalek. Menteri Rambado ula shemi ki senjam baslur bad kalne kalalam shaka India bakan long kari ke buan basan ha kayo kokot ha ka perthai. Ulaong ro baki samla menta kisukhet ya kijing mentoy jong kajing kieu hakayo kakot. Ya ka Ayurveda de ka bahnyo an rakhe hakeleng ke perthai menta kasngi hakerukom bakrau. Ya ka Dhana Wantari Jayanti lajurakhe kum ka Ayurveda de naru kasnam arhajar khan rio ban kentiu ya kerukom aidawai Ayurveda kabalong ka wei na kibala slim tam hakari. Ya ga jingrakhe bahe India an penlong New Delhi bat an penlong ye kiwe program haki weipat ki benta jongkari menta gasnam ki Indian Mission bat Indian Embassy ken rakhe ye kene gesni haki ri bapher kamat pedeng jong jingrakhe menta gasnam gadai har din har ghar Ayurveda ban pen paunam ye ki jing mentoy bayo na ka Ayurveda ha ka jingrakhe ya ka Diwali lashai kasni ka District Magistrate ka East Khasi Hills kalamana ya ka jing thiet ne jing de ki pataka basna shabari kalamana ru ya ka jing penankam ya ki pataka babeteng bonteli ki bala ban penjaklia ya ka leer ki basawa jam bat ki bala ban penjaklia ya ka maryang lamana ru ya ka jing penankam ya ki pataka ki basawa jam ha ka jing jengai basaw meter na ka jaka ba penbethai Lamana ru ban penbethai ya ki pataka hapo ashispa meter nagi hospital ki nursing home ki jaka sumar ki jaka pulie ki yeng shari ki jaka maneblai ne ki jaka belapen benar kum ki silent zone lasha ban penbethai pataka tang naru kapor prabaji menmet hadu shpo baji menmet lashai kasni ka jingde ki pataka kan long tang leng ba ki nong de balayo license ki balayo jingbet na ka office ka deputy commissioner Ya palat arspa khat khandai klur san pulai lak teli ki dos jong ketika COVID-19 ladap ai hakari kad hadu menta. Ki khubor ka terat ka kot ka kya ka sarkar preng ki tho batang hnen ke sngiru la ai tika ya kumba ar lak khandai pho hajar ngut ki breu. Ha ka wei pat kaliang ha Meghalaya ar ngut ki breu ke le othamai yau knyang jingpang COVID-19. Badakine ka jingdan ki breu ke brang don unu knyang jingpang menta kalong lai pho ngut. Arut ki breu kilalat unuk nyang jingpang hnen kesngi. Shimladon balaklat rengkat bat unuk nyang jingpang ha Meghalaya hnen kesngi. Kani ko kubor ka Wanshapi na ko All India Radio Shillong. Ka National Accreditation Board for Hospitals and Healthcare Providers NABH
Kalau ai jing itu bapura ya ke Supercare Hospital Shillong, bat ke Supercare Hospital kedai ke Benengkong bat tang makahi ha Meghalaya, banyo ekene ke jing itu bapura. Ha ke senam balalet kene ke hospital kalayo ke jing itu tang ha ke entry level, ha urisau jong ke senam balalet ka bampat dai ke jing itu bapura. Hendrai menta ke kentipan kalayo ke jing itu bapura. Kane ke jing itu kan trekam hadu unai lur ke senam Arhajar Arpuhun Rio. Ki kubor na ke Supercare Hospital ki itu ba ki banyo jing mentoy na kene ke jing itu ki di Gibril ki bawan Pak Sumar namar ba kene ke jing itu ke kedau ya ke rukom Sumar babha bat ke jing singan ya ki Bapak Wan Sumar. U Nong Seng bat Managing Director ke Supercare Hospital u Dr. R.S. Thangkio u loong ba ki le ban penbha bat kentiu ke rukom Sumar kat nang ya kipor. U District Sports Officer ke District West Jantia Hills rengkat ke jingit Reilang bat ke Office u Deputy Commissioner ke District West Jantia Hills. Henin ke sengi ke lepen long ya ke jing Maria Fit India Freedom Run 3.0 hapo kamat pedeng azadi ke 75 sal fitness rahe bemisal. Uba EMH pasa ubadai Working President ke West Jantia District Sports Association ula kawe lama ban play ya kene ke jing Maria. Barah cuba kene hagijing keren jong u ula ai mensiam iwei pe iwei nong yeshim benta ban trishitom ban job ikijing yakun. Ka pernai kendai na mukhaya long kelawan benengkong na pedeng ki kentai bad udabit dekhar na saba muswang ulon benengkong na pedeng ki shenrang. Ka Meghalaya's Got Talent ka bawat ikisap hagi beriau ka jela kalarung syaka season ka basan. Ya ka mega audition na benta ka Meghalaya's Got Talent ka bala kringi kinong ishim benta na kaleng ka jela lapan long ha ka Jaya Shiap Community Hall ha Shillong henin kasngi. Ka Meghalaya's Got Talent ka digarensan banlap omtang iki beriau badan sap hendai ban tip ru iki kana ki basngo tenat bagi beriau kidan ban yatho. Ka Meghalaya kalayo katsau teli kita kema ha ka National Open Taekwondo Championship ka basau ka balalong ha Asansol ha ka Jela West Bengal. Kendai ngut kinohil akai Taekwondo na ka HNA Taekwondo Shillong kileshim benta ha kane ka jingyakun. Kini kinohil akai kalayo sau teli kita kema ksir, hendreu teli kita kema rupa, bat sau teli kita kema renong. U coach ka Meghalaya u Muhammad Razak Sarkar ulalong u referee ha kane ke jingya kun bat ulayo ekanam best referee. Ki nong ilakai cricket badai kishin rang na Meghalaya kila sya apen lem ha ka Kerala da sun wicket ha ka jingya kun bakhat do ha ka Group C jong ka Syed Mushtaq Ali Trophy T20 tournament ha Mohali hinen kasngi. Ka Meghalaya kala dep job Arsen bat sya apen lem Sansen ha kane ke jingya kun. Ha ka jing kun na kaliang ki kenthai pat ka Meghalaya kala sya apen lem ha ka jing kun bakhat do ka Group A ha ka Senior Women's T20 Trophy ha Bangalore hanin kasngi bat kala sya apen lem ha ka Uttar Pradesh na kaliang ki kenthai ka Meghalaya kala job Shisen bat sya apen lem Sansen. Ki bor penyat jong ketenat sipai kila thau ya ka kenhun toket ban toket halor ki daw jong ka jing bathai bat ka jing hap no jong ka Advanced Light Combat Helicopter jong ka Indian Army ha ka District Upper Siang ha ka Jela Arunachal Pradesh. Ka jing dan ke bayap ka ne ka jing ja kala kiyo sya ka sangut da ka jing lap ya ka weipat ka med henin ka sngi le tho ki khubor na ka tenat yadari. Kani ke helikopter ke bakit ya sangut ke sipai bakentup ya arngut ke pilot. Kadang mi ban let jinglet bat kala bathai men ha ka sitho dieng hajan miging ka bajengai kemba arpsan kilometer na tuting. Ya kimet jong ki sangut ki weipat ki basyong ha kani ke helikopter lalap men ha ka sitho dieng na ka jaka baja kani ke jingja. Ha ka wei ka jaka ka balong klau ka balong halor luom ka bajengai kemba lai pusan kilometer na ka jaka kaput bat ka China. Le tho u nong aiktien jong ketenat ya dari u Lieutenant Colonel A.S. Walia. Ya ka daw jong kani ka jing bathai jong kani ka helikopter ompat tip bat menta kidang ap ban lap ikidaw ondala penlong ya ka jing tokit. Bat katto ko kubor kalakut kani ka step ka balawan shapi na ka All India Radio Shillong.
Ngipin kan mau pi ginong sngap ba kapor prabaje ngine so ba Delhi station na kabenta ka khubor hakaktin Hindi kaban bot ka khubor hakaktin Pareng hakapor prashteng ngipin kan mau pi ginong sngap ba kapor kendai baje na gane station pin yo ya ka North East News kapor menta kaladap praduna san minute